Kibar jela bat kimender ki badan hakeleng ke jaka ke jela Meghalaya kamtam harilom khasi. Kiladan mentah pedeng kejing khuslai ba kejing seir mensiem na kejing kaan katmai akan ajat riau ke bami hadian kejing syak tombor ki kunhun seng bhalang hai chamati. Bat kini kejuk kejing khuslai kala poiru mentah syak asam namar kejing syap tiang ha ke bayadai bat kejing singan jeginong asam ke buan trei bat wajak po hangni ha ke jela Meghalaya. Kumta ki MLA negara jela Asam kilawan kiyo syaka jela Meghalaya ban kerpat ki bor bedai kimi ban ajing ada ki nong Asam ki badan hagane ke jela. Kajing khuslai jong ka Asam kalapau na kajing wan poi jong ki laingot ki MLA ke Kongres ha kasingi pale jong ka tayo ha kanong ba Shillong. Ban kerpat ke sarkar jela bakan ai ki lat jing ada bat klentiyat ke basingan ki nong Asam bakan lit pai no na Meghalaya sya Asam. Kini ki MLA bakan thup ya ukamalakia de Purkayashtha Urup Jyoti Kurmi bat kanan ditadas kebelai kendo yu menteri korbari ke jela Meghalaya ubak lak kemen rumbui bat kumjo yu nongelam kaliang persya u Dr. Mukul M Sangma ban bu ya kene kejeng kerpat. Kini ki MLA kila persyang ru bani kendo ya u menteri rang bak ke jela Hendrei Kim Shemlayu Alat Setia. Habai keran bikilat patai kubor kanan ditadas kala pentip bagi dan degi hajar ngut kinong Asam ki batrai bela hagni ha ke jela Meghalaya. Bat kini kinong Asam kila sakut ha keleng jaka bat wat ha ichamati namar ka huri hura ka balami ha ke jela. Kali itu bagani ka kenhun jongka kalawan cha Meghalaya halor ke jengkerpat jongki bahayang bahasem jong kinong tri bela ke bela syong seir ha ke jela Meghalaya. फार्मर्स आता है, इधर का सामान हमारा आसाम में सेल होता है, आसाम का सीज इधर सेल होता है। अभी जो रिसेंटली इधर में जो घटना घट गया उधर बहुत सारे लोग आसाम के जो मेनली श्रमिक ज़्यादा है जो कंस्ट्रक्शन काम के लिए इधर ठेकेदार लोग कॉन्ट्रैक्टर लोग लेके आता है, इन लोग फंसे हुए तो इनको सेफ रिलीज़ के लिए जैसे इन लोग सिक्योर्डली अपने घर पहुंच जाए इसलिए हम लोग ने आज इधर आके चीफ मिनिस्टर के लिए हम लोग अपॉइंटमेंट मांगे थे लेकिन वो आज बिजी है, लेकिन हम लोगों ने होम मिनिस्टर से बात किए हैं उनसे उनके साथ हम लोग सारे जो इंसिडेंट है और सारे जो बातें हैं शेयर किए हैं क्योंकि जो लोग इधर आए उनके फैमिली वाले बहुत आतंकित है क्योंकि फ़ोन भी नहीं मिल रहा है और इन लोग जो पैसे लेके इधर आए थे अभी ख़त्म हो गया है लेकिन कर्फ्यू के वजह से इन लोग घर नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए हम लोग ने हमारे मुकुल सांगमा जी से जो एक्स चीफ मिनिस्टर उनसे भी रिक्वेस्ट किए जल्दी से जल्दी जो हमारे लोग हैं इनको एक सेफ पैसेज मिले, उन लोग जल्दी सेफली अपना घर पहुंच जाए, इसके लिए जो व्यवस्था करना है मेघालय सरकार के तरफ से वो किए जाए. Nakaliang u Dr. Mukul M Sangma uli thu bah kejing kendo bakini ki MLA ki bana Asam. Kini ki MLA ki lapan paw kejing don kam banwan ra abyang kejing sok bat kejing long jai jai ha kejela. Ulong ba kejing bomdon kejing song singan ha kejela na kejing ja ha ichamati. Kalapan ngai ki babun ki bahayang bahasem jong ki brio bana Asam. Ulong bakini ki brio kilawan cha kejela da kejing lam jaki kontraktor ban pentri belah ki kam beper kentup ki kam penroi ha kejela Meghalaya. Ulong bagi ki MLA na Asam ki kuat bagi sarkar jela kan cime kesenjam hagaban ai kelentiyat ke basingan ya kinong bela ban Asam bakan det paino shala ke jong ke jela. The input that they have received from those affected families and the anxiety and sense of insecurity being expressed indicates that there are quite a substantial number of migrant workers from Assam who have been brought by many of the contractors, many of those who are engaged in taking up infrastructural developmental works, and their desire is that government must take measures to facilitate a safe passage of those migrant workers from Assam and other parts of the country so that normalcy can be restored at the earliest possible and any likelihood of any unwanted incident can be avoided. And they are here to collectively contribute to restore normalcy in the state and the region.